Twongeye kubasuhuza tunabifuriza kugubwa neza nshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri aya makuru mashya, amakuru utapfa gusanga ahandi, amakuru yibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mushimira wowe wakanze subscribe, nawe utarayikanda nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo amakuru yacu ukomeze kuyakurikirana aho wibereye gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu arahera ku ndege ziteye ubwoba igisirikare cya Kongo FARDC cyamaze kugura mu rwego rwo kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. Inkuru dukesha ikinyamakuru cya African Intelligence nuko FARDC yongeye kuzana indege za rutura zigiye kuyifasha mu kurimbura umutwe wa M23. Turabagezaho ukuntu inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo zazinze ibyazo byose bagahunga agace ka Kibirizi nyuma y'amabombe aremereye ingabo za Kongo FARDC zasutse kuri uyu mutwe wa M23. Turakomoza no ku rupfu rw'umugaba mukuru w'ingabo za Kenya KDF wahitanywe n'impanuka y'indege ya kajugujugu. Ni bimwe mu byo turi bugarukeho, ari nako tuza kurebera hamwe nyuma y'igihe kinini Israel iteguje Iran ko igomba kuyigabaho ibitero yihorera. Amakuru aravuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa kane 2024 ibintu byahinduye isura mu mujyi rwagati wa Iran ndetse na Iraq na Syria, kuko Israel aha hose yahagabye ibitero icyarimwe mu rwego rwo kwerekana ko naye ifite imbaraga za gisirikare. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari byacishije ku rukuta rwa Telegram atangaza byinshi ku bihano birimo byafatiwe na Iran nyuma y'uko Iran igabye igitero gikomeye cyane, igabye igitero cya rutura ku butaka bwa Israel. Wowe icyo nkwisabira kanda share, comment na subscribe kugira ngo amakuru yacu urusheho kuyakurikirana uko bwije nuko bukeye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo ibintu byahinduye isura, nibwo amabombe ya rutura yongeye guterwa mu birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Ni M23 irimo kuboroga, irimo kuvuza induru, irimo iratabaza amahanga nyuma yuko ikoje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'ingabo za leta y'Kinshasa. Amakuru dufite, amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imbone zacu nuko M23 itakibarizwa mu gace ka Kibirizi ko muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo, kuko yamaze kugakurwamo n'ingabo za leta y'Kinshasa. Mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ku wa kane nibwo ingabo za Kongo FARDC guhera saa 9:15 zasukaga amakompara, zasukaga ibisasu bya rutura ku barwanya umutwe wa M23, ndetse abaturage batuye muri aka gace ka Kibirizi ngo ntibigeze basinzira kuko babyukijwe n'amabombe aremereye yari arimo araterwa muri ibi bice. Ubusanzwe imirwano ya FARDC na M23 yari imaze iminsi yumvikana muri teritwari ya Masisi, ariko ubu ngubu teritwari ya Rucuru nayo yaziwe kuko ingabo za Kongo FARDC zirifuza gusenya ibirindiro byose bya General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23. Amakuru dukesha umunyamakuru wikorera uherereye mu mujyi wa Goma Justin Kabumba nuko M23 yahunze agace ka Kibirizi nyuma y'amasasu aremereye yasutswe muri ibi bice. Uyu munyamakuru yahamije ko mu masaha ya saa 2 za mu gitondo aribwo Kibirizi yari irimo iratemba amata n'ubuki nyuma y'uko ngo yari imaze gufatwa n'ingabo za leta y'Kinshasa. Amakuru dufite nuko M23 yahungiye mu gace ka Bweranda gasanzwe kegeranye na Kibirizi. Gusa andi makuru duhabwa n'imbone zacu, nubwo ibinyamakuru bitandukanye byegamiye kuri leta y'Kinshasa bitangaza ko FARDC yafashe aka gace habayeho imirwano, imbone zacu ziherereye ku kibuga cy'imirwano zo ziratubwira ko M23
gatatu yahunze agace ka Kibirizi mu rwego rwo gufata abasirikare bari bahari ikaba deployinga mu gace ka Sake mu rwego rwo gufata agace ka Sake ubundi bagafata n'umujyi wa Goma, kuko ubu ngubu ngo na leta y'i Kinshasa yamaze kumenyesha abaturage batuye mu mujyi wa Goma ko isaha ku isaha uyu mujyi wa Goma ushobora kujya mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Gusa abayobozi bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nta kintu baratangaza kuri ibi ngibi. Gusa umuvugizi wa FARDC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayike Gireme abicishije ku rukuta rwa Twitter yavuze ko M23 ubu yamaze kwamburwa agace ka Kibirizi ndetse M23 igiye kwirukanwa mu bice byose yari imaze igihe igenzura. Kuva uyu mwaka wa 2024 watangira nibwo M23 yambuwe agace yagenzuraga, ndetse M23 yari imaze iminsi iryamiye amajanja irimo iragaba ibitero ku mujyi wa Sake. Abaturage batuye mu mujyi wa Goma ubu bwoba ni bwose barimo gutegura imyigaragambyo rukokoma, imyigaragambyo ikomeye cyane igamije kwamagana ubwicanyi burimo burakorerwa mu mujyi wa Goma bukorwa n'abawazarendo ndetse n'aba FARDC. Gusa amakuru dufite nuko igisirikare cya Kongo FARDC cyamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane, nimba nihagira umusirikare wa FARDC cyangwa uwa wazarendo wongera kugaragara mu mujyi wa Goma yambaye impuzankano y'igisirikare cyangwa se afite imbunda azahanwa bikomeye cyane, kuko kuri ubutaka bwa Kongo igihano cy'urupfu cyamaze gusubizwaho. Ubu ibyitezweho n'abatari bakeya nuko umuntu uzongera kugaragara mu mujyi wa Goma yaba umusirikare wa FARDC cyangwa uwa wazarendo azahanishwa igihano cy'urupfu, nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibibaye byose nuko M23 igiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko ubu za drone zo mu bwoko bwa CH4 ingabo za Kongo FARDC zongeye kuzitumiza nyuma yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zari zaratanze komande yo kugura indege 9 zo mu bwoko bwa CH4 n'igihugu cy'Ubushinwa. Muri izo ndege Ubushinwa bugatanga 3 bugatangaza ko hasigaye izindi 6. Ubu amakuru dufite nuko izi ndege 3 zamaze kugera i Kinshasa ndetse zigiye kugezwa ikavumu muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gutegura ukuntu zigiye gutangira kunyanyagiza amabombe aremereye ku barwanyi umutwe wa M23. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru African Intelligence nicyo cyagaragaje ukuntu ingabo za Kongo FARDC zari zaratumije indege 9, muri izo ndege 9 bagahabwa 3, muri zo 3 hakaba hari hasigaye indege imwe nayo irimo irasanwa, kuko nayo yakoze impanuka ubwo yagurukaga ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo kinyamakuru cyatangaje ko leta y'i Kinshasa iri no kwitegura kuba yagura izindi kajugujugu zo kuyifasha mu gukomeza kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibi byose bigiye ahagaragara nyuma yuko hari n'abasirikare bakuru boherejwe i Goma mu rwego rwo gufasha abarimo General Peter Chirumwami kurangiza ikibazo cy'umutwe wa M23 mu rwego rwo gukomeza kotsa igitutu ngo u Rwanda kuko nirwo rukomeje kurushaho kugaba ibitero rugambiriye gusahura umutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi iby'intambara ibera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ukuntu uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba amatongo, by'umwihariko ngo mu gace ka Sake nta muturage ukihari kuko bose bamaze guhunga, binjiye mu bihuru, abandi bahungira mu mashuri, abandi binjira mu mujyi wa Goma bitewe n'imirwanire idasanzwe ingabo za Kongo FARDC zirimo zirakoresha mu gucucuma ibirindiro by'umutwe wa M23. Hari amakuru dufite dukesha imbone zacu avuga ko mu gace ka Minovo ahari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi, ndetse izi ngabo z'u Burundi zikaba zikomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye kuri ubu butaka bwa Kongo, kuko hari amasezerano akomeye cyane ari hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Felix Antoine Tshisekedi
biyemeje kuzatabarana mu gushyira ku iherezo uyu mutwe wa M23. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku ntambara igiye kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ni intambara irimo iratutumba hagati ya Isiraheli ndetse na Irani. Mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo mu murwa mukuru wa Irani drone misile zahatewe bigizwemo uruhare n'igisirikare cya Isiraheli. Mu amakuru dufite nuko nyuma y'igihe kinini Isiraheli iteguje Irani ko igomba kuyigabaho ibitero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa 4 2024, umunsi wasohoje, kuko Isiraheli yagabye ibitero bikomeye cyane ku bihugu bitatu birimo Iraq, Syria ndetse na Irani, kuko ibi bihugu byose byafatikanyije mu kugaba ibitero ku butaka bwa Isiraheli. Ibinyamakuru bitandukanye byagaragaje ukuntu Isiraheli yagabye izi drone ibi bitero mu rwego rwo kwereka isi yose ko yiteguye guhangana n'uwari wese uzagerageza kuyishotora. Umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamije iby'ibi bitero, ndetse n'ikinyamakuru cya Iran News nacyo cyashimangiye ko ibi bitero byabaye, ndetse Isiraheli yagabye ibi bitero mu bice bitandukanye ishaka gusenya ubwirinzi bw'ikirere buherereye mu mujyi rwagati wa